ወዴት ነው ግን ወዴት ነው እንዴት እንዲህ ነው አገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው መንግስት የህግ የበላይነት ይከበርልን إلى لك تلمينا ما ولت كيسو فيديو كنا كيساتي كويا هرامو حاضرة مقالة جمعة تدررت يروس ماستر شرف الدين إن كباني دي بساني حالة كنان أرجنوجة جودا إيجا مجان كوني إيربورت رايو سينة ده كفودة سماتة دوفة إيجا كبجة هجم توكو وكيسموت مثلا أفكابادني تيارو كنا مكان كبان مجان كوني ده بيكمتي ساتة فيدا مودا مجلسة دا باديا وروميار ردبه يرو اتباع زاجرو وغرغر زاجرو واندن دون ديني كدماجر إيجا حملين نمكنا لمو هجم هبو هجم لمو نمرة هبكتو ديني را هجم توكو هابكتو كنا بودي مجانكون حملة ماليتين دينين كدماجرة أسيادة إلى العلمنا ما سكوريتي قدام ماني وري أشيكا أمانسون سلا نجينيا إيجورا في أكنامني نجينيا هنكمني بكسنا تول إندبر إيجوف كامي نمكون نما بيكمار أوفيساتي كيسوما سماتي فوريرو فجرا هجم توكو نمتدا جاما إيجا والله هدو تكنا قدي سيزنا ككياتي غوتشا كنا كون غوتشا درجو ديني را بكتشيسو تيوان تيفي بدال فتشو كمنا وري أكاغورا نموان تيجو تول نوغا فتامينا تولان ወዴት ነው ግን ወዴት ነው እንዴት እንዲህ ነው አገሪቷ ወዴት እየሄደች ነው መንግስት የህግ የበላይነት ይከበርልን የህግ የበላይነት እንዲከበርልን እንፈልጋለን አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለው ነገር እየሰማነው ያለው ነገር እየደበረን ነው በተለያየ ሚዲያዎች እየተወራ ያለውና እየወጣ ያለው ቪዲዮ ከመንግስት እውቅና ውጪ ነው ወይስ መንግስት እያወቀ ነው ዝም ይያልክ ያለው በጣም ይገርማል እኮ ጭራሽ ዲሞክራሲ እኮ ይሄን ያህል አያስፈልገንም እኛን ይሄን ያህል ተለቀን ኧረ አይቻልም ሁሉም ዱላ ይዞ ሁሉም ክላሽ ይዞ በረሃ እየገባ ወንድሙን እየገደለ መንገድ ላይ መተሃራ ላይ እዚህ ምናምን ሽፍታ ገባ ምናምን የትኛው ሽፍታ ነው እነዚህ ሀገራችንን እየበጠበጡ ያሉት ለህግ እንዲቀርቡልን እንፈልጋለን አንደኛው የዚህ ዘመን ትውልድ ሰላም ነው እንፈልገው ፒስ ዶክተር አብይ ካልወረደልን የሚሉ አንዳንድ አካላት እስኪ ኑ እንወያይ ዶክተር አብይ ይውረድ እንበል ከእናንተ ጋር ማንን ልታስቀምጡልን ነው እዛ ጋር ጥያቄው ዶክተር አብይ ዘላለማዊ አይደለም ይወርዳል እኔ ልንገርህ ዶክተር አብይ ዘላለማዊ አይደለም ይወርዳል ግን ዶክተር አብይ በሆነ ምክንያትም ይወረድ በምርጫም ይወረድ በምንም ይወረድ ማንንም ዘላለማዊ የለም ማን ነው እዛም ቦታ የሚተካው ማንን አዘጋጅታችሁ ነው አሁን ማን ለኢትዮጵያ ተዘጋጅቶ ነው እስኪ የፖለቲካ እንትኖች ተስማማላችሁ ግን እውነትም ተስማማላችሁ ተስማምታችሁ ሀገራችን ተመራላችሁ ወይስ አሁንም አንዱ ስልጣን ሲይዝ ወይ ፋኖ ስልጣን ያዘ እንባል ሌላኛው ዝም ይላል ቲዲኤፍ ሌላው አካል ዝም ይላል እንዴ ወይስ አሁንም ሌላ ብጥብጥና ሌላ ጦርነት እናስተናግዳለን እስኪ አንዱ ነው መጀመሪያ አንዱ ነው እና ችግር የለውም እንደዛ ነው እንወያያለን ሰላም አላሁ አክበር በመጀመሪያ ደረጃ እህታችንን ኸዲጃን አላህ ከጨለማ አውጥቶ ወደ ብርሃን አምጥቷት የዛሬ ሙሽራ ስላደረጋት አላህን ታመስግን ዛሬ የዚህ ፕሮግራም ሙሽራ እሷ ነች አላሁ አክበር ስንቶቻችን ማለት ነው ኢስላም ውስጥ አድገን ስንቶቻችን ኢስላም ውስጥ አድገን ረጅም እድሜ ኖረን ያልሰራነውን ስራ አላህ እሷን በዚህ ስላከበረ እኛ አላህን እናመሰግናለን ኸዲጃ አላህን ታመስግን እዚህ ቦታ ላይ ማመስገን የምፈልገው ብዙ ሰዎችን ማመስገን እፈልጋለሁ እዚህ መድረክ ላይ የተገኛችሁ ሁሉ ምስጋና ይገባችኋል የዚህ መድረክ ሙሽራ የሆነችውን ኸዲጃን ጊዜ ሰጥቷት አፉ ብሏት ለዚህ ትልቅ ስራ እንድትበቃ ምርኩዝ የሆናትን ባለቤቷን ሙሐሰንን ማመስገን እፈልጋለሁ አላሁ አክበር በሉ ባለቤቷን ሙሐሰን ወይ ኩራ ይበቃሃል እሺ ይበቃሃል ጀግኒት ሚስት ነው ያለህ ማለት ነው ስለዚህ ቤተሰቡ እንኳን ደስ ያላችሁ
አላሁ አክበር። የሚገርመው አንድ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎች ከኩፍር ዓለም ወደ ኢስላም ሲመጡ በዛኛው ጎራ ያለው ዓለም ይጠላቸዋል። የኸዲጃ ልዩ ሽልማት ደግሞ ሙስሊሞች እንዲወዷት አድርጎ ይህንን ትልቅ ሥራ እንድትሠራ አላህ ደግሷት የዛሬ ሙሽራ አድርጓት። በዛ ጎራ ያሉት ደግሞ ወደድንልሽ ልንሸልምሽ ፈለግን ብለው ከፊታችን ይገኛሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥተው ሽልማቱን ያስረክቧታል። شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا أبالي قولوا لكل الناس لا أبالي شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا أبالي قولوا لكل الناس لا أبالي kaleessa obboleessi keenya Maaster Sharafuddin haala kanaan bakka sagantaa hifzii quraanarraa gaffaamee deebifamee jira. Wanni kun sirriidha moo sirrii miti? Obboleessi keenya Maaster Sharafuddin gaafa beekamu eenyu wajjin beekame beektu? Sheekh Alii Jimmaa, Sheekh Naasir, masiida ijaaruun, yatiima gargaaruun, dadhabaa gargaaruun nyaachisuu obaasuun beekame. Booda kana silaa gaafa inni beekame hawaasa bira qeebaltii argatu viidiyoon taane wayii irratti argame viidiyoo sirbaa irratti wanni sun akka malee ulamaa sammuu isaan tuqee jira. Ijoolleen Jimmaa keessaa gartee diiniif yaaddu itti gubattee jirti. Qabatama jiru sunitti himaati. Eessumaan arganna jedhaaran. Kaleefsa gartee bakka ustaawatu cimtuun jirtutti ustaawusaan darbaa jedhanii isa kana qabanii hambisan. Nuti aslan nama Jimmaa sirba baasuun barbaannu. Nama Jimmaa gartee manzuma baasuu ta'e malee. Artistiin meeqa Jimmaa sirba baasee baariyaal hin baane. Mucaan tokko biraan irraa dubbatee jira. Naannoo biraatti gaafa sirba ba'ee miiliyoonaan laalama. Jimmaa sirban baasinaa bakka qabbaluma ifallugu munnasu. Anamma wanni garana gumaale beekta artistoota masaraa Abbaa Jifaar keessa dhaabbatanii sirban bataam nu mi'aqqaaxila jedhe silaa wanni nurraa eegamu nama eeboo kana qabatee gaachinsa kana qabatee jechuudha si galee ayyaa bareedina amantii islaamaa wallaahi rabbiin keenya nu badhaase ni'maa alhamdulillahi yaa mootii caalamaa amantii islaamaa tolchaa jiru nama kana barbaanna yaa akhi nuti mindinoo maali furgufummaa yaa akhi Abbaan Jifaar rahmatullahi alayhi nama ulamaa qubsiisaa ture jedhan nama gartee diin rabbii jaallatu irra harama keessatti mana ijaarii ija kiyyaan argeen jira hin beektan hundi keessanuu tokkoffaa ummanni keenya sirban barbaadu umruraa isaa sirba baarakallahu fiikum ummati keenya ummata diin jaallatu hattaa durriyyeen keenya ijoolleen keenya kan dhugdu kan sirbitu nama diin rabbii qabu agarraan hin jaallatti hin kabajji rasuulli alayhi salaatu wasallam hubbul ansaar jedhan nama diin rabbii nasare jaallatuun imaana irraa jedhani bar hanga fide durriyyeellee ta'e waan fedhallee ta'e nama rabbii jaalladhu ati si galaamti kanaaf viidiyoo kaleessa sanarraa wanni hubannu malee akka malee ijoolleen musliimota Jimmaa obboleessa keenya Maaster Sharafuddin aarii qaban. Inni lammaffaa immoo rabbii waan tokko yoo nuu kenne waan tokko immoo nurraa fudhatee jira. Inaaffaa cimaadha qabna nuti ijoolleen keenya Jimmaa gariin guutuun jennu yaa hawaasa meeqa jiraate gariin jechuudha. Gaafa namni tokko faawulii xiqqoo tokko tuqe namarra deeman Ustaad Rayyaan maal jedhe beektaa namni garii jedhe akkuma lafarra jituutti namarra jetaa jedhe. Bakka namni poostiin godhan hin jiru. Sheer godhan. Qabatama jiru sinitti maafi waan kana viidiyoon achi as ba'e anuu ajandaa gochuun barbaanne jechuudha. Walumaa galatti obboleessi keenya waan sanarraa hin gorfama jedhee yaada. Hanga feetan illee waan feetan yoo taatanii ulamaa biratti argama bakka hin taane argamuun gaarii miti. Rabbi sana eegu ammoo obboleessi keenya kana nama gaariidha. Nama bareedaadha. Kalasitti nu ga'a. Inni illee yoo danda'e viidiyoo sirbaa sanaa kaasisu akkuma duraa sana ulamaa fi du'aatota biratti argame hawaasa gargaaru baarakallahu fiikum mucaan kun mucaa bareedaa mucaa dhaabbii qabu mucaa naamusa qabu rabbi umurii isaa dheeressu rabbi jecha hunda keessan jaallanna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh